Hello, muntinam kanami te ho zau se na bon chawin ni khu pha dam na pha zan pha sun pha jingka ve ho dingin jingka pha na bon chawin ka ngai lut naw le khaza naw salam ka hin bol kinin dam selen ki mutu git tawin ti ho zo sijalin pathini thangwa ven he tun khwa hi tun la pha na hi ke denga zan hin kan seinum khat che hi le chom khat hi tarik det som la thum taka hi hong ki boy de hi tan je a chu boy na khat ki nei ta jin hi chi det 13 sunga hi emacha hong ki bor he de se lo de hin lung dei banga ei pi chu hi le viewers or subscriber ho zo se lung tha dai lovin ana pangjing hitin muntena kanam mi te ho zo se aza phachanin en he themin lang kan sim theile kan sim ding yam ta kan sim theilo le nei he thim divin avel velin ko hong taw ke he tun la pha na hi la khat kain sa din kan la sa di che hang ke same ti la kan sa de hin ku ki nam mi te adin hang ke sam jing e ji chun long tha dai po hitin tom pan jing wi te mun chom choma ka la la a thu su thu thang ho ji in lung neu nan nei po hitin lung la dai nan nei po hitin i cho ji hin ki til kho zo hitin ma bano inam piu machal na theidin zo in pan la khom jing te ti chu kanam mi pite leisi calling li sunga ko ki cha te ho zo se ngalo kanam mi te ho zo se ko ma ka hin se no min tin jo ta le je kan se ma sang chen very very interesting chu pi ham ti la chawang gol se chawang hong thung din te kilhone hin muntina kanam mi te ho zo se ko da bong ji information hi amu phatchan aja phatchan vai le thanum ta ni ku diu thanum ta le tong mai tai hong zau theo he pan la chi ding yang ki team ki novin kanam mi te ho zo se chu pi ham te le sport chawang gol se ke bowling hin chi chu itil ki pandam te le duration hi 24 thak October ki panding chu ta le November 1st ki chai di hin he chi tam phat in sim do ka ting highlight tong danin lam kai lam ha ko na sao ki mu ja kan bowling tin na the first Chawam Gulsi Open Tournament 9 men soccer he only 9 men organized by Shanghai Youth Club 24th October to 1st November 2025 at Shanghai Playground. Football champion he 50,000 plus trophy. That's interesting here, guys. Is also football lang alung lut thanum nanei ta kanam mi te ho gol hang ho to la khang dong nga gol hang hong tlai pan na sata ila jing theo he ji chun price song hai a hai le jingin khosum khat club khat organize ding in da bang chang sil ha so pote champion he 50,000 plus trophy in runners up he 25,000 he hai thowe aban le men's and women's volleyball he champion he 10,000 plus trophy sang som to certificate trophy certificate lo trophy cup jo sang som to cup hey runners up ma 55,000 sang no trophy chun heutin than ome guys is it chun thichi chawang gul se ading hin muntenam kanami te zo se thanom tan gung che ben lang a phal le ani khu ani dan ki pi dung zo hin thanop naw hin ta lang che utin information chi ki ho mat na ding phone number ang ke ta do intin kan ta do ding hin che dung ja chu ani contact theo he ta le football entry fee hi
3,000 hung hintin plus 5,000 to security agoma sang thum le zanga 3,500 volleyball hi both men and women numele pasala hi agoma sang khat le zanga 1,500 hung hintin last date of emission hi 23rd October 2025 tole chalai detail information hi contact number kan ta do de hin na koi tabang thu chin hen het be no ma le chu contact number la ko nai na het be theu he ti chu kanam mi te hamun tenam kanam mi te ho zo sei nga gol thang khang dong no pi po ho zo sei ko ma kan het san hi vin yi chun thanom ten a zaw ding ki gong che utin khut na khang dong ho ki chin vet deu he ngai lu nu la pa te ho jong thanom ten hong kal sung jingun lang tala muntina football academy wa ke poi hala lai mun ke poi mi tam pi thanom ta ki gong kamun hi chun no sam ta bon chawin lim ni che ve contact number 88 contact number in saying kete tu chin het be no mole 8837252738 khat be tan sei kin kete 8837252738 tole ani na chun 700-511-7739 700-511-7739 ti chu he ji chun anasumil po hitin 24th October ki pande he kanam mi ti ho yi chun thanom ta le ngalun nei ta hung zau chi dingin club committee a ko na het sa na ai nei nau ti ka na chu hi chi video hi mang cha a kan hlang sam hin ji chun mun te nam kanam mi ti ho zo se aja phatan thanom ta hingi gu chi divin ngai lu ta tim na le het sa na hung ki nei kin he ka ki pa e chi chu hin tin tu hin la khat hin sang e som khane video content hong sim thelo me thei hin nen he thim lang kan sim jong le han tin yam ta kan sim thelo kha le tia kan he sa ni ve mun tena kan mi te zo si pa chi dum zui zin lấy sét mi hiểm tê khăng tu găm tay mi lung này kan boleh guys ta aja khaye kanam mi ti kun tau te hol hong ki sam ki nei chi la kun
tia khăn tô nga ding in gây sang lâu vin ban la khom tao te kinna ki bole ki se si tu na ho bail hatao bite kathil bol suka dil khâu zo tin mi vet tan te ingo hite thang kisam me mitin ko khom na bat ki khel ding ko kahita kinin ai ho nam pidya khan to nga ding in gay sang lo vin la khom tao te nam lên năm ngày lu nay lâu mi chu đi vang se ahi amma chang kingai lu ahi se in bathen le mi he chang ding ahi hang kisam me mitin pan khom na phat ki khel ding ko agita kinin ai ho nam pidya khan to nga ding in gay sang lo vin kan la khom tao te hang kisam me mitin pan khom na phat ki khel ding ko agita kinin ukinam pidya khan to na ding in gay sang lo vin kan la khom tao te ukinam pidya khan to na ding in gay sang lo vin kan la khom tao te gay sang lo vin kan la khom tao te Pagi pa guys gui tol tumang ta thim be pun na hei jong le kalung thima chilai ong gin ja ya chu ka hin video chomcha ka hin sim hin bola pan a chane chan gei thanom ta la ngai lut na nei ta ne pi ho zo si mun den ale sit calling le om kan mi te ho zo se na chung chi wa min school ke zelan gam longin ke pau thu kan season ma bon jong le cha sang hoi zo la phazo a nein support di win min school ke zelan gamin avel velin tip na leng ena ka hin nei ki nei ni chi min school ke zelan gam blok ki hi nam pi ngai lut na zala thanom ta ku le sit calling le om ku ki cha te ho zo sin amu phachanen aza phachan he phachanen nam pi mina ne in support pi chi diwa min school ke zelan gam blok min ngai lut na sang pen pen na ka hin tip nei vin aban video phat le pathinin phasa ale damsan kim ko ke tautai ka ke pae kanam mi te ho zo se dam shir shaloi ten pathinin dam nai pichi tauhan